Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isulod yu lang masaleser kaya kayong face mask hanggang mayari ya po ing misa. At agkatan la puring malda na makyabe tamo pong makibat kareng dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Maya payabak po kaya kayungan, may tipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po de William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, Calfarn Manufacturing Philippines Incorporation, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Noriel de Jesus and family, Arthur Gold and family, Benny Dickerson and family, Norwin de Jesus and family, Craig Schaffer and family, Mary Ellen and Fran Wallace and family, Vernon Victor Young Jr. and family, Nestor and Eileen de Jesus and family, IC and Eric Stainsland and family, Patrick Arcura and family, Rochelle Lopez. Para king anibersaryo ng kabaytan ng Carmen Delica. Para king kayadwananda at pamanantabe ng Banal Espiritu, families and friends of Father Nolly, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staff, and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Imangauring Between and family, Patty Gollier and family, Gilbert and Loveniza Nuki and family, Ronel Ginto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, May Ann Aquino, Eliana and Joaquin, Gloria Munoz Angosta and all her family, Paulo and Russell Santiago, Baby Ezekiel Santiago. Para king ligtas ng pamaglakbe, Iluminada Pineda and family, Mark Lea Kiambao and family, Lizelle Pineda. Para king kapaldanan pamikakatawan ang pong espiritual ng Joy Espino and children, Olivia Balatbat. For the successful heart procedure and complete healing of Shariel Magkalas. Para king malalagwang kapaldanan Daddy Pope Francis, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Ritzy and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Peping Henson, Imangauring Between, Daniel Stevens, Lilia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Lucia Maneje, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Makapinlak Rosal, Romina Canilao, Enrico Miguel Songlao, Maria Eunice Mignonette Nuki, Vernon Victor Young Jr., Nestor and Eileen de Jesus, Henry Batak, Rochelle Lopez. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na di Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Teresita Wilkerson, and Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Sr.,
Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maizel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Bichoco, Alfredo Chao, Chua Tangkeng, Yao Bun Keng, Mami Yeng. Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Maria, Alberto, Lilian Lacson, Feli David, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Rio David, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Nemencio Punzalan, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan, Emelita Aquino, Cleofe David, Pedro Ochoa, Isaac Presco, Souls Nearest the Gates of Heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Palumbarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Conchita de la Cruz, Florencia Basilio, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Juanito Belicario, Mark Christian David, Domitilia Canlas, Daisy David, Conrado and Estrella, Edgardo Armelo, Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Rustico Angosta Sr., Percy Dominguez, Dennis Angosta, Juanita Yabut, Mona Sibal, Ches Alfred Sibal, Jose Anaya Yumul, Arsenio and Juanita Yumul, Carmelita Liscano, Jonathan Galang, Aurora Cosme, Catalino Cosme, Michael Cosme, Ricardo Talavera, Rufina Talavera, Carlos Sarmiento, Filomena Sarmiento, Maria Sarmiento, Nelia Peco, Gio Raman, Patricio Sepe Jr., Flora Sun, Francisco Sun, Felipe and Primitiva Tan, Angelito Tan, Milyarmino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Gerardo Macabanti, John Joseph Balahadja, Ricardo Ramirez Jr., Angelito Pangan, Rowan Franciscos Ramirez, Rufina Duya, Joaquin Medina, Beatrix Medina, Carmelo and Leonor Narciso, Teresita and Benjamin Peco, Julian Marina, Regala Aguilar, Alberto Aguilar, Agnes Aguilar, Kichi Benedicto, Victoria Gomez, Juanita Sochanco, Maria Corazon Gomez, Rodolfo Ferrer Sr., Maureen Mandani, Amanda Sochanco, Amelia Mercado, Alejandro Mercado, Jaime Bunyag, Renato Pineda Sr., Remigio Pineda, Zenaida Pineda, Jeffrey Valdez, Dominic Gabriel V. Dizon, Dominador, Guadalupe, Concordia, Teodoro, Jovita, David Young, Dennis and Marciana Batak, Polo de Jesus Sr., Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na reng mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Atita na po ngeni kay kalibang 15 Domingo ning karaniwan a panahon. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kasaling ang
Kilagyo ni Pamponing Anak, Amponing Banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning Banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Pakamalang pong kapatad, ngining aldoy ti ang timurin, pagmasusyan tamo po ing kapiesta na ning Our Lady of Mount Carmel, the patroness of the Carmelite order. Ang timurin po pangadita laring eganaganang mesalanta king bagyo, king masikanuran, king albok, dingalang atok nangan ngining kasalukuyan, dingalang apangan, ding masisira loob, ding alang puntalan, no nemo king apong Ginoo. Ing katataw yan po yapin, ing Diyos pamurin, ing lapitan tamo. Yapin sinabing niyang milabas sa Domingo, lumapit ko kanako, ikayong sablang mapagal na't mibabayat nan, di nanda kayong kasngawan. Yang ini po linapit tamo, lumapit tamo king hapong Ginoo, makirandam ka rin kayang amano, at tanggapan tayong kayang kakamal-kamalan, akatawan at daya. Ban kanita, lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, sisyan tapang mo pa yung kakatamong kasalanan, yung kakatamong kakulangan king biye, manyabad tamong kapatawaran king Diyos. O Jesus, mabiyenang amano ning Diyos, tangkilan mo ring puso mit kaisipan, ban bibiyabya kami agpang kingaduan mo, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. O Kristo, masika na ng amano ning Diyos, dinan mo keng tetagan at katapatan, baning balita mo, kumupas karing puso mi. Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. O Jesus, mapakumbaba ng amano ning Diyos, gawan mo keng makasadyang tanggap keka at king kekang mensahe ning biye. Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ing Diyos sa mayupaying totoo pakaluluan na katamo, at king pampatawad na ring kasalanan tamo, idala na kata sana king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
panalangin mo. O Diyos sa ginumi, ing anak mong Yesus biglat no ring balugbog ding makla at dinina ng panimanman ding bula. Gawan mo kaming mapakirandam king kayang amano ning mayam abalita. Itingid mo kami king kayang siwala at king kayang katahimikan. Ibuklat mo laring puso mi king sablang sala, lugod at kapanaligan. Ang makayag-yag kaya kami king sasabiana. At ibiyam mo muna naman kaya kaming tetagan magsalita. At may biyabiyag pang king sasalpantayanan mi. Kinging kaya nga mano, magtagumpaya kaya kami. Itihadwan mi kaya ka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo. Kamabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu. Diyos manggaman king alanang Pamamasyang iba't king libro ng propeta Isayas. Ing Ginoo ngana, ing amano ko, mengari aking yelo at uran, amababaldog iba't banwa, baning yato, diligane, magbalik ang ganging silbag, naapatubuan at apalto, ing bining tatanam at kakanan. Makanyan ing malyari, king amano kong sasabihan. Magbalik ka kong alang daralan, o tinupad, king pagnasan kong kayang daptan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingyatu kaya kayang daralawan at pauranan, layong pataban, ban mamungan dakal. Iba't banwa, itugtog na, ban inggabon, paltoyang, miyayaliwang pupul. Makanyan monghang sidya, paranuman mo inggabun amesaron, layong palambutan at ayusan, ban tumubong tanaman, mamungang dakal. Marakal ing pupul, apig kalug mo, nukaring kuman munta, ding tao king kabiyayan, maglabis-labis la, ding pipagpastulan, mitmula karingkawan, mitmula lang tula, ding bundok-bundukan.
matabang at dakalatupa gagalala at ing marangle dakalatrigo papaltona papalakpak ing sabla-sabla at daralit lang matula. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Kapatad, isipan po king ing daralantang kasakitan, king kasalukuyan a panahon. Etamo apakalimpi, king ligayang makapanaya, pamihayag kekatamo. Masipit na ng panenayan ning meto lelangan, ing pamipakilala ning Diyos, karing anak na. Nasariling kaburian ning meto lelangan, ing mabiguyad nun kaburianan ning Diyos. Dapat dininya ning kapanayan. Ulinging meto lelangan, mitimawaya king pangayalipan na king kasiran at mirakayanan niya king katimawan at kaligayan ding anak ning Diyos. Masalang baluta mo, king hanggang ngening kasalukuyan, sasaying singyo, ingyato, lelangan, king sakit akawangis, ning metong ababayin, miraramdam. Dapat, bubukod ing meto lelangan, itamong mirinan king espiritu, antimong mumunang dili, karing kalam ning Diyos. Sasaying sing tamo naman, kabang panayan tamo king Diyos, ing ibilang nakatang anak na, ing pangayat bus, ding kekatang katawan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mano mo, Ginoo, espiritula at biye, at ilo keka, ring amano ning biye, alanganga. Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimorin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka, o Ginoo. King Aldo ita, tinipaya king bali Jesus, at mintaya at migluklukan, lele ning dagat. Pilupungan dering dakalataw, inya sinakaya king metong abangka, at karinya linukluk.
Pakatalakad laring tao king pampang, tiro na lang dakal abagi king kapamilatanda ring talimhagang ngana. Ating meto nga ortelanong linwal bansalbag bini, king pamanyalbag na ating bining digpa king leledalan, dinatang laring ayok at tiktok da iti. Atin naman biningdig pa king mabatu, anong no may pismo ingabun. Sinibut agad iti, dapotin niyang may bilad king pali ningaldo, may lanat uling emalalam ayamot. Atin naman biningdig pa king dikut ang masuksok, may labong ing dikut at may saul ing bini. Dapoting biningdig pa king gabun ang mataba, tinubo at memunga. Ingaliwa tsa dinalan at ingaliwa tsa namapulo at ingaliwa tsa titlungpulo binutil. Itang ating pakirandam, makirandam ya ngana ning Ginoo. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Good morning po kaya kayo man. Dakal po salamat agyang masikaning uran kabukas at minta ko pa po keti para simba. To attend Holy Mass is not only a duty, it is not only an obligation, it is a commitment. Rain or shine, kailangan simba ka. No pong masikaninguran, naman milala ko yung angin keni. Ing grasya na ning Diyos, susundo na pamurin. Yapin po lawin nyo, dengaliwa, muran mo eno simba. Pero ito ngayon ating ayuda, agyang babag yumuntala. Amen. Pumakanya ning talasal pantayan, Nya, lawenta mong henikot ng tayo, Jesus. Jesus, inyang manaral kang, mi pakananoing pamanaral mo. Makananula ring tao, may kirandam la, ating bunga, king kaya kayong pamanaral. At no pong i-apply tayo ang Ebanghelyo, i-apply tayo kaya katamong Katoliko, lalong-lalo na deng sisimba. At na pong bunga, in kaya kayong pamanyimba, nuna anti ing bunga na ning pamanyimbayo. So Jesus, king Ebanghelyong binasa kong eni, at suya po, king pampang ning dagat-dagatan makasakayang bangka. O ba't mira siya po king bangka? Pormero menaralya king sinagoga. Kay ba't nanita king dalan? Kay ba't nanita mira siya king dagat-dagatan, pampang ning dagat-dagatan? Kasi po king sinagoga, pepal walande. Uling misan, lebagan ni ingaldo ning sabat, menuluyak ingaldo ning sabat, bawal ing manulis tungaldo ning sabat. Pepal walande, blinwalya, menarelya keng dalan, tukyan dering tao. At ngeni po, at suyakim pampang ning dagat-dagatan, makasakayang king bangkang. At ding tao, at tilo ka rin makatalakad lang. Kaibat nga na keni, tiro na lang, king kapamilatan daring parables. What is a parable? A parable is an earthly story with an heavenly meaning. Isang makalupang kwento, pero mayroong makalangit na kahulugan. Biyasaya pong turo, Jesus is a great teacher. Niya kabiasnan turo, niya kabiasnan manaral.
Bakit tuturuyang talimhaga? Metong yang kwento, bang kanita po agad ng aintindihan ding tao. At bang kanita makapigulam lang, makapag-reflect lang, kay ba't magdesisyon lang king biye. O yan, nyapin, at lulang parables din, tuki-tukila po. Lawen tayo po ing ebanghelyong binasa ko ngeni, the parable of the sower. Ing Hortelano sinalbagyang bini. Kay ba't inyang sinalbagyang bini, apat ing digpanan ing bini. Gabun, apat. Nino po ing sinalbag bini, Jesus. Nano ing bini, yapin ing amano na ning Diyos. Digpanang gabun, itamureta, apat aklasing gabun. Ingdig pa na apat aklasing gabun. So, sinalbagya. Kanita po alwaing pamanyalbag bini. Salbag ka pang bini, kay ba't sarul ka? Ita mo, sarul ka pa, isadyaming makanyaning gabun, kay ba't tanam ka? Karela po, sasalbag makanyan. O nang keng pamanyalbag na, ating digpang bini, king dalandalanan. Ating biningdig pa, king mabatu. Ating biningdig pa, king masuksok. Nepo, masuksok adikot. Ating kapat, digpa ing bini, king matabang gabon. At itang matabang gabon, malinis, mataba, malambot. Kay ba't tinubo ka rin ing bini, may mungang ating tiyadinalan, ating 60, 60, ating at lungpulo. So, po pare-pareho. 160, ampo pang 30. Lawen tayo po ngeni. At tatandaan ko po itang metong nga pari nga na, o ba't nga na po tang manaral ko nga na, ning misa nating sasalungat nga na, misan ka naman minaraling in pari, kay ba't ating sisimba? Ay, dimdam ko na yan nga na. Ulit-ulit na yan nga nang makanyan. Dimdam ko na yan, tutuking Domingo. Father nga na, dimdam ko na yan nga na. Ba, paniyang sasalungat, paniyang sasabat, dimdam ko na yan nga na. O nang dimdam mo nga na, itang papagawa ko keka, gawa mo na nga na ning pari. Aliw ko pa po nga na. Nya pinulit-ulitan ko nga na. Impalang papagawa ko keka, impagawa. O itang metong naman nga na, Father, dimdam ko na yan nga na. Ulit-ulitan mo na mo nga nang makanyan. Nga na ning pari, gustong yakatinok ng kenti pa ko ken, ilwalda ka nga na. Ayan ako padindam nga na. Po? Yang inilawen tamo yung sitwasyon tamo, kayo po makinandam kayo. O ini, ing tune pamakirandam, mamye ko po kaya kayo, ing ulagana ning amano na ning Diyos. Ulagana ning amano, nung ikayong pengari, maulagala po ring amano yu karing anak yu, importante la rin kaya kayong amano, ustong ding anak yu, la may kirandam, at la may minto ding anak yu, mi pakarokla, mi pahamakla. Ali po, ustong nila may kirandam kaya kayo ring anak yu, bistaman masantinging sasabihan nyo, dapat la may kirandam, la may minto, mi pahamakla, mi pakarokla, neng misan makirandam la, pero ilamamin to, may pahamak la ring anak, may pakarok la ring anak, gustong nila biyasang makirandam at mapaminto at maminto. Makanyan muna makingapong Ginoo. Nga kailangan makirandam tamo kingaman na ning Diyos. Nano pong sinabi ng Romans chapter 10 verse 17, faith comes through hearing. Nya makirandam kayo po.
ing kasalpantayanan akakwata mo king kapamilatanan ning pamakirandam. Nanong sinabi ng San Pedro, John chapter 6, verse 68, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ding amano mo Ginoo, pakirandaman mila bangkanita mikabiye kaming alanangga. Ding amano mo kaibat milang pekirandaman at ti paran babiye lang biye alanangga. Amen. Nano pa pong sinabi na ning kakatamong Ginoo nga na po Luke chapter 21 verse 24, bala namong sasabing Ginoo, Ginoo, milug king kayarian ning banwa, no nereta mong makirandam at tutupad king kaburian ng igpakong at sa banwa. Nya kailangan makirandam tam. Nya po, nano pa po yung sinabi na, o ini pa po, importante ini nga na, heaven and earth shall pass away, but my words will not pass away. Mawala yung banwan po pangyato, pero yung amano kaliyang, uling po at ang maraptaki nga pong Ginoo, ipaladning amano na, sano, ing depatan yu kareti. O yan po. Nya, kunan tayo Jesus. Jesus, kumusta yung pamanaral yu? So, reni po, idake ko kaya kayo. Dening apat. Number 1. So, yan po kakalingwan ing sinalbag biniyapi ni Jesus. Ing biniyapi ning amano ning Diyos. At ing digpa ng gabon. Ilapin ding tao. In mo muna, Ginoo, digpa ing bini, king dalandalanan. Ing dalandalanan po, buri nang sabihan, panilang dadalan ding tao, kay ba't nanitam niya siya singgabun? O nung digpa ka rin ing bini, eto mo buling masya singgabun eh. Era tinggap ing kayang amano, makasarala balugbog. Nyas nung sisimba ka kini, makipagkwentuhan ka mo, nakasisimba. Nung eka makirandam, makipagsalita ka king siping mo, o reta rin makasarabalugbog, o kaya retang dinatangketi, karasdaketi, marama, tutulong tambing. O reta rin makasarabalugbog, makanan wala rin makirandam dito. O kaya kalubdaking pisamba na tilang isipan. Physically present but mentally absent. At ilang isipan na liwa. Mekad in kaya kayong obra. Mekad in kaya kayong negosyo, in business yo. Mekad itang parting puntalan nyo. O kaya outing ala at yo kayo keti. Pero ingisip yo alayo. Nya magsadya kayo po. The day before or the night before, pagsadyan mo ni, kami pong pari, Lunes pam, Domingo ngeni, bukas, Lunes, mag-review na kaya rugo. Paruminggo, review mo yung kang homily. Buwatang kayo, nga, tuturan nyo kami mo. Apo, o ita makasarala balugbog. Makanano kang may kakasalpantayan, makasara ka balugbog. Kadua, ini pong rocky ground, mabato. Ing mabato, tinyag dita kagabon. Digpa ka rin, kaiba na nita tinubo, uling atin dita kabugabon. Sinlaging aldo, ing pali, uling mapali, uling malalaming yamot, uling mabato. Melanat. Melanat siya agad. Po. May kirandam lang. Potanging pari, mapagjokya, may entertain lang. May lila.
Gustong malungkot sa kwento, kumiyakla pa mga luwala. It is just a feeling. Kaibat na ning misa lumwala, mawala na. Ingkarelang dimdam. At ing katlo po yapin, itang digpang biniking masuksok at dikot. May kirandam lay may tinaglus keni, ang gamu keni. So, akakitso ko po magbisaking balugbog. Ala ko pong lugay, nakman magluga ni. O rin, balugbog makirandam. Kay ba't na nito taglo siya keni? Mag-reflect ka, pag-aralan may gunam ka. O itapo. Pero, emo ang keni, potang mira sa dimdam mira sa kengi, si pag-aralan mag-meditate ka. Nepo, kay ba't aintindihan peki-intindihan king sound na ni nga pong ginong. Pero miras keni, kayang puso. Ang gaya keni, balo pero may apply. Amen? So, balugbog, dimdam pegaralan may gunam ka, pekintindihan aintindihan pero eme balong i-apply keng puso. O ini puing tutuke, kay ba't ingkapat digpaking matabang gabun, malambot, malinis, malalam, tinubo, ating dinalan, ing bunga, binutil, ating 60, ating 30. O ini po, dinalan na keng balugbog, may kirandamya, tinagluk siya keng isip, pegaralane, pigunamane, at itang aintindihan na miras king puso, he or she treasured the word of God. At magbayo yan. Inyang magbayo yan, i-apply ni king Biena. There is an application. Pamanupad. Obedience. So, megumpisay kang balugbog, mira siya kang isip, eya po tinok ng keni, ing digpa king matabang gabun, in-apply ni king Biena. He or she treasured it, aintindihan ni, binili ni, linikas ni king pamibibiena, at meging mayap yang talatuki ng Kristo, in-apply ni, kay ba't ning aintindihan, in-apply ni, o ini pa po, sinyer ni karing aliwang. O yan, ing matabang gabon. May kirandam niya, pegaralan ni aintindihan ni, linikas ni king Biena aldoldo, i-apply ni king Biena, kay ba't nanita, dinake ni pakaring aliwang tao. Bandan tao niyang idake ni, he became the sower. Amen? O yan po, ing biyasang makirandam. Kay ba't yung sinimba, po mapupupus ing misa keti, lumwal ka, i-apply mo nung nanong dimdam mo keti. Inya pinating nominal Catholics, panapanahon, ing kakatang mong pangakatoliko, alipo, rain or shine, season and out of season, kailangan papakit mo yung kekang kasalpantayanan. May lapid ka kingapong Ginoo, kaluguran may ngapong Ginoo, kaluguran mo rin kaparang tao, may lako na ka pride, agyang makwalta ka, migpakumbaba na ka, po? May kapamatawad na ka, o hanggang initing kang sisimpan na lub, sa kitalub, may patawaran hanggang ini. Kabiyasang magpakumbaba. We become better Christians, Catholic Christians. We become better today than yesterday. Every day, we must improve. We must improve in our faith, in our love, in our charity. O yan po. So sana po king kayong pamangadi,
king kaya kayong pamanyimba, lalo tapang maging mayap at banal a Katoliko. Makirandam king aman ng Diyos, ibili tayo kini pag-aralan tayo, pakintindihan tayo king saop ni nga pong Ginoo. Kay ba't ilikas tayo king biyetamo, kay ba't idake tayo, karing aliwang tao. Amen. Ibasiyag tamo kung ining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang mayipayang tutu, linalang King Banwat Yato, at kang Heso Kristong anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ng Espiritu Santo, mibait kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. May pako king krus, mete at may kutkut, tinipaya karing mete. King Katlong Aldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makaluklok wana ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Hibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempong menga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasoblirang mieding mete, at king bielananga. Amen. Manalangin ta king Diyos, ban patabano ring kakatang kaladwa, king kayang grasya, ban paranupano, king mabiedanum, at ban pagluwalo na katamo, karing makayatong kasalang. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kayakatang Papa, Ipapa Benedicto, at karing pakamalan tang obispo, ing karelang turo, esa na mabaldug, king mabatong gabon, nune king matabang asikan, amakiramdam, mibule-bule, at misasane, king bie, karing karelang turo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamuntok ning kayakatang bansa, kapilan man sana, ela mangari king marok, asasagmit king amano ning Diyos, amiyasik ka ring puso ring anak ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing kayakatang pari at karing kayakatang katekista, sumulong lasana kapilan man, lipat ding kasakitan at sagabal, banisalbag ing amano ning Diyos karing sablang tao, at mi pagkatiwala king karelang pamaningat, alang-alang king kayaryanin Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katangan, mititipon, keti balang Domingo, mi biyebiyetasa na king amano ning Diyos, emo king kilub ning metong ayoras ning kaya katang misang Domingo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Oy pamingat sa banwa, ingamano mo lubos mayupaya, mamungasan ng kayapan kaya kami, at kapahamakan. Ipakit mo ng makananuming agamit masalese ing kekeng kalayan, ban atalakad miya ing kayarian mo ketiking yatu, at makapakirake na keman king katimawan at tula karin banwa, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, matanggapi harapan ng Diyos, ikpang mayupaing totoo. Tanggapan na saning ginuy ting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kakatamoy kasaplala ting mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo larete ngayon ng kakang Santa Iglesia, mananod na sanang iting banal na Eucharistia, so na kaming sumulong king kabanalan at kasalpantayanan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka ang timuri, iyat nayo ring pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos kingalananggat lubos mayopaya. Ing sablang bagi malati at maragul itingan dapat mo. Ing pamanaliwaning panahon, kaleldo at kawuran, pamintuana ing batas mo. Ing tao megawayak king kekang wangis, at mi pagkatiwalan king lelangan mo, kambening sablamong kapag mulalan. Yeng maging talasuyo mo, magari king sikluban king lagyo mo, at pupuriyaning kekang ligaya, king sablang dapat mo, kapamilatan ng Kristo, ake kaming Ginoo. Puryanda ka, o Ginoo, kambering sablang anghel, king karelang daralit ning tula, at ikamingan ngaming magkanta. Kapin banal o ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kimupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayami dawon ko sang luking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti ang kanakong katawan, ami dawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka,
Binyaning kalis karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. In misteryo ning kasalpantayanan, gaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyan ng anak mo, daram miya kaya kaiting tinapi ng biye, pating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bami ganap king lugod, kambiyan ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ading sablang diakonong ating mabilog abalayana ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayng subling miye, ading sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabian ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at hinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panabon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, igpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, banggaman king alanangga. Abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ng Diyos, ikanta tayo po yung panalangin at tiro na ng ginuta mo.
Bartolomeo Ginuking Sablang Marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesu-Kristo kaya kaming talapangabos. Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa ko babalikdan din kaya kaming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, Antimuri, Pakita mo po ngining may kakametong tamo king kapayapan, kapayapan po kaya kaingan. Kapayapan, peace be with you. Ginutang Jesu-Kristo, ing makaibi, tune, kapayapan, at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayawos kingapunan ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Para king organisadong pamakinabang, tukyan larang CGC o Usherettes nung nukarinta mo maglinya. By the hand niya pa rin po yung pamakinabang at ala nang sasabing amen. Salamat po.
O Ginoo, kapamilataning pamakira kemiking misteryo na niting Eucharistia, bustan mong ing magligtas mong lugod, lumabong karing puso mi. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po sabli para karining announcement at din pong second collection para king Filipino Mission Sunday. Inka kayo pong mibiyaya king Mission Society of the Philippines. Etaman po makapag-mission karing may alawang lugal, inka kayo pong ibiyangin ni i-offer, iya po ing malyaring sumaw para karing misyonero at tuturo manaral, panaraling maya pabalita ng kaligtasan. Isundo tamo po yung kakatamong pamangadi. Kadwa po raffle for a cause. Join the quarterly raffle for a cause and help in the restoration of Pisambang Maragul. First quarter raffle for a cause will run from July 8, inya pong milabas sa Sabado, to September 30, 2023. Buy your tickets now. One big prize, winner takes all. 100 pesos only. So, reta pong bisang sumaw pa at yung tamang raffle, ring proceeds po mantalaking Pisangban Maragul. Maragul pa po yung obra. Nyalawin yung medyo mabasa keng kilog, pa pumiyari ing bubong. Sana mayari ni oneng anyang mapali, migbakaw la puretang magobra ling mapali keng mabo. Nya manupaya kayo po mayan tala yung obra, uling ng misan alaking akwang mag-obra. Dene pong still trusses keng babo bubong, kailangan lang palitan. Uling ng alawang na lang. O neng dening alwa, nang masyadong maraguling kontrata, deng alwa, buride o neng mag-back out lang. Pota pong masakit yung obra. Kung toro titas ing pag-obran sasakit, niya titak pong pasensya kaya dagdagan tana yung pasensya. So yan po niya pindakaling danong ating busbus pa, king babo, inyapin po milubing danong. Sana dakala pa pong sumaw. Pero safe na po, kaya katamong pisamban ng structure na po safe na, at o yan po in carbon fiber, in matuling nga akakitsyo. Kaya ni pong kagulutan ko, yapining santori, bayo po piyesta, may buklat na yung keni. Pamayari na yung kagulutan, bangkanita, open tane po yung pisamban, bistaman patunggal ditak mo po, ingarian tamo ling kulang na pa rin pondo tamo. So sana po misaw-saw tamo, agyan pang ditak po tang piyabinabentala darakala po So ditak pong pasensya po ta sabihan nyo o batutulukin pisamban, uling pa po may kawakin babo. O ita po yung sangkan. At kaibat fundraising sale at the patio, at itpong sisig, dinuguan, ang po pang sabon. O ini po, basta tating kami nga sobra, muntala po keng Pisamban Maragul, keng restoration ng Pisamban Maragul. Pasibayo po, we can either reject or accept the Word of God. At siya po kaya katam. Inapong Ginoo sa salbag na, in kayang maya pabalita, inamano na, at siya po ngayon kaya katam nung tanggapan tayo o tayo. We have the freedom to choose, either to reject, to accept it, or to reject it. But we have no freedom to choose the consequences. We have no freedom
to choose the consequences of our choices. So we have the freedom to choose, either to accept or to reject it. But we have no freedom. We have no freedom to choose the consequences. Inga pong Ginoya pong bala kanitan At uli pong piyesta na ning Our Lady of Mount Carmel, ikanta tayo pong ngeni ing Salve Regina. Talakad tayo po. Salve Regina, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Manalangin tayo. O mayupaya talananggang Diyos, kami sa diyaking katawan ng pong kaladwanan ng maligayang Birhen Maria, maging karapat-dapat ang pagkasautan ng kakamana, king pamakiagong kambiyaning banal na Espiritu, pagkalam mo kabang pagsayan niyang kapigaganakan kaya, nikabos kami sana ka rin kasalukuyan at ewakan, at alananggang kamatayan, paulining kayang maganakang pamamilatan, kapamilatan na mo rin Kristong Ginumi. Ing Ginoo manatili kaya kayo At kaya ka ang timonin. at bendisyon na kayo ning malugod a Diyos at din kaya kayong pamilya, ingeg pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ni umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.